Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadaningani mbishuroni khairu malani kaundo mlio harumazi nsanansa za dunia. Watukufu tukatifanya video hapa sayunu sha mwono ikanaburi haku wamemta ti mabiani akatsede bahanu ti wako bege mananjika tranquil akanu wakati apeli zikauja haku zitungeze direct minja isanto kana ikanjema wakamihanza kanga murongo shao mweni santokana zila na bao ani mruha inelewa zona kanza nabe alafu tika udungwa na apeli haku santokana direct keja kanjema watukufu umuhimu wa direct kao tikawifanya leo tikawifanya haukoma ntembabie mahakama ikao ndo yavira harumwaye suala yaimwa yasi Desire Tilaki rudi tena tikaone sababu kana mwezi mtukufu madaunu si hanzo nesa kana kanwa jarmwe tu munarsamilihane narkejau na mimi muhisu kana harumwaze taabu ikao gazichongeza wanadamu ngwa inganao haku au ngware manao au zetabu zinu ngejau hazisi muzawandu na ukati zalhana na mru fulani au ngamena mali tikauzone sabalo kana mruna ile ukana kale umru hazalwa haisimu au umru hazalwa hana saba yani ilange mruna shukuru Mwenyezi Mungu okay wakairi wasoni Mwenyezi Mungu yani demdukao yo humda Mwenyezi Mungu ba chasebo kana we sharifu kaona mali uzalwa mali fulani yo ketina hata maana upande wote kati ubiri shanga mjunjaro mwa amwishoka mwabenzi watukufu siwone sokaya zerungonga zibiro nai okaya zerungo alhamdulillah rujamba babiri bahati ukaya vanu heni mrurongo harumaze ze video zinu haini mrocho jideclare kana mimi ngami vanu shamimi njangaje mji njangaje fami ngami hamiche alafu ngari wanao kai wakati haruma ze video zinu karchole ka ngabo danger kama nadamu ya jideplace yende mjini yende mahali kaungu juo kaya wala kwa jamruma au wabale video ndo ado filme dahoni ani zingo zibiri ndosha ala kule hali habati njema kabajijiri problemu shaka maminukana zingo zina zirisome ba ngamona mabanu leo ndo watinao zeje muzinu rilo bana sinao wanutwa ko si uzababa nadi wanutwa ko ngarijuka waona haina mndu ujoko juonda banu afanye direct na manyashida na mndu banu mraji permete ende humjini hahe mruola yoka amnao no hao kama ndo hao mrenda hulwai ho abumra tsofa puhu yabu mra tsofa puhu kabati bahanu mraju manada majuko ndra haki ni deplace tsana mjini nede mjini mawandu ani nemruola kama wandu kwa jua ukai mruola garire manao fikira yokabo mimi ngamina haki bati jitsengelezo hao banu manana ba kazibiri ndro ngabo waruko ndugujo jokaba ngamona ukanga sibanu yauka ndrambione de mnungu hasoba asumana medena kana ngamfano bala hawani wonetse ndo hao tibala telefoni ya filme jao yoka nulwa ya wetsana wadombo kana bala tulwa mnungu bure no abo tijiwa paske tijibe harma milio ya wandu sende mahala wandu yauka bo jewiri wo utsofa dabu obali ya video nende dawni mamru iyo keturu husu kabatso bahanu sharia shiruso kana mruhunu yatsobali ya telefoni ende harmonyuba ya wanrode ya filme jao nswane mru ko jomba kana leo tena nende bala mwana tutimizima yo kana nsomba nchopa shebanu wanu nesebana hunu deja mwe quartier au hunu dahoni hotsorenga mwana ni mwambio kana nibali yo ndabala au ngojukale duka la jao mwana tsona kili mbabahani parisa tijola lobao hotokana nipashie gari ni vironda bala na be mwana mtito wa 2 au 3 zaka mchopa shebanu wanone sele dukalila mbabahani parso gari nulamine mwana ahe nchojofa pirizo yoke kiri akamwana wola yende mahakama ikarongoa shaule kumrongolea de mahakama wayo alafu mimi ngamono kae ekaleo mahakama nganyi yabo garibuli yao mferejene mnainu anikamsuele wakayamano heni rongo za kimwana mtiti haina rongo za kimwana bengo mracho mkomea jao mratu humlwa iyo lazima mrafanye turwa mwarangu ngedo sieje jusiwa
yo namna yo sekurize yo kana humrukomea mwana au mru njama milwe za namna yo yorugo nziro abori wono kana juzi mtsukanga myengo kaya mwana ma hafungulwa shaho anzari taweze danje zilo komori za ho wana rishaukana leo mwana atsoda hibwa leo mwana jau yabaladi masisi ruonese izoro na hunu rogo za mwana humrukomea mwana wangu umrurenga mwana wangu jau tumtia kode ni rangu ukujomba humba izagarini mkajo roha pirizo nongaro nao kaya leonga zijirio mrede bala nyinyi kamshido mkansi mfanya anketi ya 5 jours ya 6 jours mwamba kabatsa tandongo sava haya sebo sha ngamjokaya ekimahakama hunu ndogo za mwana iyo zukazudo fanya mza yokanga mamwe quartier au ngami hunu vedahoni mwananchu pasa mweze skalie mbabaha nione ni mbali hapa nu ni umwanza tukwadhani mnike pombo wala ngadunga nova mbabaha tujojo ni sojo njajo la opirizo kama na tsona kili wa 2 3 yoke kiri ndo mahakama garonao ma rogozi njirizono yabo padwaze plasi aronado asamiri ngwa bongo shemezao ngwamba ukagwa dhulumi wao ngwambo ukaimana watushinda ngabandolona mapesa hanao ngwashindoa izo pia ngide mjua sho muhimu na mchorojo ke mahakama komori mahakama ya hatu ni rogo zijoru jodo jira harmo padwa he mahakama anuda mga ziro hao na mjokanyi ngide mloma dhamana harmo masuala yanu maana leonar ke banur shindani hata abande zijiriyo walapo ya behe sharugo za déplacement zodonda ani homijini ni mwambio nukana mamono kaya ani tirogo ya lazimu hata mwanadamu ya ini kama shoto shao kaya ilazimu ibirena mnaila deja yo bahati itoka mrade place wo mjini hula wajoke mruo inoi wo control ware manao zono korona war mazerezo alafu keleo mruwendo ya jite place ndo mjini hula hata demande kongo da wadahoni hula ani ya hunre bahati ya rohewa mumji wachoroka holoya alafu keleo ani mahakama kartono ka zifanyi wazikemsomo harumo wasaya shamwambe akaya yosa vanga jukiri sava kajarinda rongo sebo njamba ende afungwa shahanzari wakemezwiri haiza rongo zinu akamanzi leo zijiri leo marunga jujiri ya mrundwa jina au kamrwa jina kujono kaya yoke jukiri leo borlo manu rongo waoge jukiri ni bale ya telefonia hangu nende mjini fulani nenda kensini filmo da honi hula njeni pe hamwezerezo yoke jukiri kenoni funga yonge jokiri leo ni deplace nende mchini hula bali hata nunde mwana ya tupara maizi na mbeni mbahiza bala sha umuhimu akadano ne sebanu fulani kabatiza menyeha ya boba yonge jokiri amonokaya mahakama yonde mana karuonozo komantari banu ngamonozo komantari wanuweji wakaure moke mahakama kamjarumio dhamana wanuweji wambauka mahakama kajarumio dhamana njamba rifunge mwa nyasi njamba wake problemu sheke mezwiri ya hiza nongo zinu yori wono babu hata waju habanu wamba wabuwa mazama yo wana no wana wono wanu deja mwana utomjua otomkomea jao umtoko derija umbelonda vala bana hata wadungo violo wana yokirwa parisiwa bala mimi nsomona tukadhani mtabusa nimlike pombo kanuparombeze kweli njamba zenongo zamba wakaza bafanywa mkiswa kama mbo sekurize o wana maudu yoka maudu ani yeke itosho yekaleweti persona mwana nsomjua mbabahe ya nsomjua nsomjombahe watu idhini haifamiyahe yeke itosho mimi hojelezo kaya vale mwana we nsokumbala ni mwensi bala bati mwono akanza yawe vale mwana we nsokumbala anadeo dukani hula banja kujo dukani hula kimahakama ketosho hamwana nsomjua kola katina nkili alafu waruenji wako mante ukanazarungozi biri inayi kola dhimo mwe mahakama mrunishie okarugo zamana zinrongo nziro ani mahakama mrongowe kaya banu zinrongo fulani shelea mtujelewa na hii babanu kamjabira jawani munde rongo mreleze shoka depa itsongwene menu ziro rezure zume na bunga mwana kenu sikuwa kwa shemezao ka wanango ibao wanango furuzuzi simani wanango ulwa yao yabo hiyo namne kao maude chukorekea mwana yabo msamu mnikale jawabu bengo weti mruka yare karja porisha desire kao wa mru c'est vrai karja porisha ka hata bishamana shahanzari sekurize maudu zitsijiri mromro jina
abungela dimwe kebala nyinyi mundu namna mreleza swakomori relewa chele maudu chamru mrajina maudu ujoji permetende bala enende azingare mwana mbaliye kwenda baba hanu shamaudu ze hija utababa lamni tukandane mbalondo dukari bala yo wajuka hulaya owenchi wajuka hulaya hawandu wenza faso wajomba balami ikakwa je parsiwa wawau ikawa parsiwa bebala tukandane nike bombo ala kadar dungane rejao yonga muaminukana gela dhimo mahakama hatu mdojo kaya heni namna ki mahakama bajoji ribaya kama unaweze plasi zilo ye nafasi iliyo yonga na wandu watangwari warambi yao ya ukalongo kona plasi mruka sina haki habe mimi ndelone serikali ya mahakama wewe hangu zo ngabondu rojo warambi yao haunru bayo uchomru fulani ngena mru fulani na tafadhali babanu leo nyinde mjosongeza baki amani harmo miji hatu nyinde mjosongeza riplanezi twa okay keja daraja yenamna yodo wanru mara nyeja wado tore mahakama wadamba mimi gamjofanyizwa na nzaba kwa tumrishana ndongo ya maudu gamjo hukumu enji uka warugo junjira na watina ni mro wa planezi twa asibabu kana ani mruka tuisu kana zeronga zirongo amme yokaleleo ana ruko madawanu wana ruko kala dimu leo mrunishi hapo mwaonoka kajaka kiloro kaya hakwanzea uwe haujau shekola dhiba ke dhamana usiwe na hunu ikadongo nziru ama nene mneo kutoka dhamana harongoa shekola dhiba ke mrarongoka wala mtijwa shangaya mwaona mafoto na mwana ya tulagari ni balaja namne kawe mara yawe lewe waonoka kabati danje bala bengwa sisi waonoka omrucho de place mana emanyasa korongo mba mimi njada na uwe njada jau shati de place nende hula ho hao dena fanya mafoto ba hade ya mwenye baraka na mzashira iyo kisharia kekiri yesa ya mimi na jote place da mjini mawanu ndena range telefonini filme daho basa mjo kaine sana jolo anjajo kana haki jelu kazi biri yabo shaka mwaminukaya zidi ya shehe shamjo kejo zifanya harmasondo rongo vanu parce que ça n'est pas homji ça n'est pas fami mruhaji permetende ama fami ya waru holwaya msabe mru holwana haulaya ngabo diktaturi ya mru ala dhulumiwa mraji permetende da honima wanu ya jusa telefoni ya filme le da holila au ya filme mbarongo ya filme mwana moda ni ule ikadungwa bala holo hafu wajiu wanoka baraka kabati droit yo kana leonga mjojonda da honima wanu nenena ni déplacer mjini olawe mjini nende dahoni nafanya zona nzao ni filme ni roho mjini zangu katsulo mdaba kala tsulo bure yo eni mwanadamu yo jidefende kama jilo haya na besuka rongo bano garamba ukaya haina mrongo bano ngombo kaya mimi minjabala mji njabala fami njabala jao pourquoi leo mbrabalo na tsubala mji na tsubala fami bangu mimi njipermeto de na nji en privé forme famille yabo ngamli do hinro ko hindi neni mru je declare katsimi banu hami cheba tina mru bahewala ngo bahibi banu haya cheba tina mru pourquoi ça fait ranzur teze fami radiso filme fami refilme nyumba za fami renjamala hodi yabonga monoke mahakama ikalo ngambuli awe namna hiyo ngamonokaya yabongine mjo kama dhamana hamwezi jujiri omwe chikola dhimu zikabisomo mziye mlimite mrongowe zikazirendo aba njao shauka ya mferi ba iko msana namna hiyo amonama hosoniho karjodo planezi tsona namna hiyo mananga mwaminukaya ngabarukaba konado konte mahakama yoke mwana hangu aviolewa mwana hangu ahibati nsiparsana mru nimbalo ndo mahakama ukanga mjokabo tswabili wajonda hula ndo ambejawe mru la tolo yabola dhima eni mwanada mjo parse mwana hatushawa mjo habamrisha itwa yabo izonge juja dhamana hanyu shelea abani swa komori iri hatsu kaya kasina mnarongo manu nekana mruhangu harengwa fungwa sitojo alipere yode mane kwa karunuka na tsingarle launa hii akana leonga jokane mruhangu nshameze na belipere bahema udukene wa hodi ya dhulumu mrajina yoreke familia hangu mwenza wangu na belipere yamuka sinati na huru karjaparo ona mru ya lona pro yani ya tuhumla na rongo imara ya wadocho habe mrola na lawe okaungu aminiwe ke kawado fanya namna hiyo apunga atapanya we mahakama akale leo ngarjokane wa hatu na rutamba leo oruka shangiro waziri ulwaruma serikali azali benga bwandu wakana waziri ansie hajafungwa leo
riju hala libere karututari tunde rijo kabala dhulumu awatu wazi akiza wa Komori warata fijo bala tatolo rijar kana mruhunu maudu ajafungwa karujo jordo balibere na bala bengo hadhulumu karujo balibere paske sarizo yo kane nimria fungwa haziatu do jordo balibere na ila de tsongozo ntiende prizo kale umrarende nai hafungwa la de tsongozo ini kandu msomo yo kana maudu ndatifanye nai atujondenda hafungwa na banufungwa mrujo hiba hafungwa mrujo udea mru hafungwa mrujo ulapiza mru warma public mru hafungwa mrujo viole hafungwa mrujo zinawi zote pia ngabwandu wandu wazubu mala waibi mbuzi wafenja yani rihatsu kabwe ekale nga mibanu mimi ngamfanyo siasa kamnota mwangalie zilodi ngoni shabo leo tila kingu jojuha na wala anafungulwa ba umru dasi anafungulwa lipere je na bala derrière tsanti dhulumu mapesa ndashtak na bala derrière tsanti komea mwana wandu ndashtak hizo kazikiri wadokana baraka yone mala kama mimi ngamremwe mahakama yokabwena mlayo ngamsomesona hii yokaheni wakati ba mahakama Komori ani njoishia wandu wajo habali pere ndo cholipere abumansono kangabo faida parce que kamtusomesona na Komori maudur kana mahakama mema ardi maudu tena gejo tsongeza rwatina ni mihono warwat damuzi tihe sababu kaya ani do mjulano hatu yokana leomi ujua mru fulani abo nafungwa ngutsobira hende namba olande mwana awolande mwanya siba la jaw atolonso abili hanandro ngwekaunga aminio kana wiyo ye sujet wiyo yajiri bana ila sujet kawo ikanziro sujet yokana mimi ni roheo mjini hatu nende mjini mawandu rangu hawandu wajua okemrola mitifikira nzima mimi naye rijeri tsanganyo kana mimi wangu tensito wa telefoni tsika filmu mji leda holila enye karite zao akabanga bwajo kubali za farizinu kabatujo kubali mikama minukana kabati mru wa rezo sosio untinojemu uambokanga ndami ujukoni faiba udu kati derape banu turwana ajali akabanga bwa miji wajo kubali kabo miji watujo kubali na relewano ngoyinu mratijo fikiru kabanga rutoka banu rudo babanu ngabo wakati komanada ngamwa minokana wandu wa parso munzi ya nihula wandu wa chuko parso jawe ulowe hifaja wa Komori yabo ngafikiru kabala zila si problem za mru banu lewe wanzo mru dojo jabana shida nende na mru banu amezerezo zinu wanzo mru dojo jabana shida ne wambe bangu nambe shamru uyengweza kweli wakano jabana urongoze rangu kano jabana tatre video hata yutine komanteri yetso jodazi ubitiza ujiro ya huwe yona rubele wando vano ona gesta wabira obana yoka wimen rongo bala tsiwanza hauka hundea tijatsi hundea yabaru kwa jona ka hundea hundre menzima tsure menzima hundea hundre mbili bangu tsure mbili sheika mimi ngambi ya duya ho ya kweli sinatso habanu babo mitsoro hamwezerezo gocho jodea ndro hamwezerezo kwa kuniono ndino bitsiza rohombi yo hatanga bitsa rohombi Komori da bwalo security Komori garujo kamrugula lubano fulani Komori mrujo hudu utowarali shihulu bitole sans Komori ngamjujonda volo na hule kono de la machoma hili kati mrujo nziya lito mkobanine zangu Komori ngamjujo ujokai mroyo ya shibani yo hatanga huwa mrefu wanu mwona masihan sana okasuja banu ni mrashidana mbabao jao zatau jao shadu ya kweli ruono armo arabu renshi sunu arabu marabu kabala humdea ujo hangalene mnainu kana ujibu kanamba kana jao kano imam shidane ujo saduku yenzahe bahwende zaho wende leo domdea ya ule hadi ngobale uposha hicho azise bai finali yao isa ajode na do saba sina mhogo komoni hiyo shasisa alhamdulillah sine ba imani hiyo barjojo kabanuri shindane wabemija baketskono kaya atarjuko dambe mahakama warenga udhama nayo kana mru ani badoka ya mezwiri ya kana haruma masuala manda yanu wadokamba ushangavu mbabi kana mru yatsone mwana utomjua mramtekode na mbele be habala wakebe ushangavu mbabi yokanitsola wa mjini besata kama mwana wabasa sizaba banu atalwere akana miji abawa bwaze police municipal Henry dizo au kuvro wana wizi waratsungola kula mrabala garaja mjini uisha karsuone fule akabanu izo pia ba we miji warenge hadhari
anugama ndizo yokamijia kwa kena wanaro sukurizi mrarenge gari gasibanga rongo wao sisi owenji kartu wajua owenji wajua hapo walionao mrarenge gari ndi mjini mawandu bali ama zonde mala fulani wala wasawelewa yokamruoi mruoi yeke shilala noi mana wanu wale mana waru marezo yunru wakana titoa telefoni sikazawada wani hula na mimi tumetrize umjiula tumetrize familia yangu imralo dingoni familia yangu alo dingoni ono kama ngonzo riteze shere ore megongor mashe itola labo ntuta pala yabo umjiula warwa hitwa sijao eni mriajibe hada honi mawaru yabo hajiua hizo lazima mahakama ikamdorunishia zanongo hizo ngamjuao kaya hotoka ukenda mwana wa mahamili hunu mwana hoto doda bala wone mruha mbali ya bala hamzingarumo yewoi atkadhani bali yenende bala mi umanza atkadhani mule bombo bala mbaba hajobe ho polisi direct bala simono ulangena 3 amanjani be bala dena hule bahi romole dukalila mbaba hahe hachojobe ho polisi direct yewo mwana hangu hindri wenaye wo mjulanda mi hindri na minawe wakamana mwana mtiti ikaende mahakama wakumrogolea de mahakama chatsindaye akawala katsina akili de mara kamrudo fanya tasio rogozo wone mwana nziani utombala jau yoke kiri mwana ubalwane dhomana hahe mwana ukaya usulvande ne dhomana hahe auzukiwa mwana hunu kujajuju tuona mwana bano ndo hule bombo umniki mwana kutatujona mwana mtiti wa mahamili gebalangu tabuo wanzoda mapatima bala wabe mwana wala kanso anone sema la fulani udugane wenaye yoke kiru jolalo bao Henry wowo wanzoa sekurize ruguza mwana mrazifu nye macho atidosi komea shekale ole okomoni amjojo jejele zakala mimi tsende haya sorumna mwana mtiti wana titi waile wa mahamili siwambia kanga manzonende hamru fulani bawani balia wanibala wanone sakanda hunu ikisharia wala tiwandu walona akili 2 wala kwa tina akili kutina duro wahimilie kwa ujambo dugane wenao uwabele nkwedene au watagarini yomba tujofa pirizo hunu na mtuangalia banganyi hunu kama wanao dogo za mwana zonziro kairi wedewa uwe mrukao habali ngene akili rahana mruko ani rahakatsina kili mwana mtiti homterekea amba humbala hwenda bala au msao mhono bala au jao indemala mina kanzarabo kai mahakama komori zimaswala mada yanu na mnafanya na akena mezwiri ba warugo hatsio kahini mrujo ata alimamazali hazama nyumeni banu ndongoza wana enu jondri hakacho tereka mwana chomjua we kumji baba kumji wawoti familia otoka umbale jao uyongo dwala lezifungoni wende kanzani biro pande huo nionese ukaya zibirene maila chatijo atazike msomo masira baki yokana leo toka mwezerezo zinu rivura na manu sijipermete tirenge telefoni sende mjini mawandu sende na telefoni na filmu mjini hula hauni njie nrongozo zoda hona hemrola deka tifo mjini hula yoti fupu nabo ngamona ukaya mijimi jaba security yongio au hifadhi eni mratsobala gari hadi mjini mawandu asibo nsafanyezo anzao idare ngembuzi au haide ha filme wanru au wanru habirenza izo abazifu mi hata mtujua juzi zabira mtuje yokamba kabija katamba mronzi ani izo pia zibiri komsa shemi jemi jabani wenje mjeni kutoimili wongo tsawendri zabari wongo mtsawe zabari ye telefoni zabari rika telefoni wadangala balodo filme au fanya foto bala wadungu bala wahuwa au utia pilizo au utia fukoni bala wa ufungu akangwa sekurizo bijia hao ukaye mijinge rwarilwao emijinge tafadilwao namwangalie leo mrutuboda kana muzi bala hadu angala bala itseire ngwanzayo murakana mwana bala tsawataka mona takabo mwana tijiwa shivuvu ni gutsawataka tsoneha zutipia rugo wahara na rudofanya tasio itsojona kanga samwezerezo zinu mrado jit permete njamijia wandu ba mrujona mjini mwandu watsazali mjini mawanru watsi wanru sultani wazali mjini mawanru abo utawa ni abonja mazoni zura jina yabesa yondo kamru kujo ulaya kujo plasha hitswa yomra tujofikiru kabo ani mimi musultani wazali abatende mjini mawanru beseye sirkalinga yoku ani umbelina bali ngoza sirkali kamwa sultani mkwa sultani mjini mawanru mtsaendri zabari
pourquoi les photos mfanyo photo da manu zabari yabo kati pulasha itwa yo kabati mukadiri rijebanu babanu sisi miwona maserezo zinu si uhimilies jora range chezi tujora range yo mafits yo si uzilawa shekaza ngo zinu ziri husu imrudasi si uzaranja shekazi jazana mnayo arguma zinjizo hujabala bala ila jao parce que ils ont des jo arrange wono rikama pula banu hata ripuliana banu da pwewele dala hwewele la fenja zeda tarajua abaka bati mdulo mjeni ulo banu amweze rezo si wandorongo wao richo jo wandu wao kamem gasibanu ani mro basangu jo mwenyanya ujo kamru fulani banu wajao mru fulani uyo pomro dada mru fulani we haza jao mru fulani we kadha mru hata mwishi yema na mapenja wakato sababu yo sababu abo wakati sujarudoma kwize yeye yokaya bala jawo nsukamu amumdefande chamo isha wakati zamba yokandu fulani wojao dobio ujopa jao wandu fulani wala jao haonesa wakati wandu wambungu zirengola na wakati ujo habeze kweli wakati ujo hambarongo mreda atundu aparsaza nongo tsizo tsazila wizo mrono ka kweli mru fulani we jao josuziona ngono na wasana wasawa la mweze rezo ikawojo uona rongo banu wadu hamba verite batu rekama bala zila ndabo ama bala petisi na balongo ambawe kweli yongari zwa ba penge tsuo naka leo ngabo mrulo banu utsomjeni amweze rezo yone mana kabakana ngabo rongo banu kao wandu wenji uzimilie zifavorize wo wandu ngabo waru ko imilie jo favorize chaka wandu wojo kaba banu mimi yanga tsidungu chao sheka kasum favorize kanozimilia ujo imilie zimfavorize yonga simangaro nao pamweze rezo zinu chansu aminu kanga mndu jona suala yokaya mwana hunu faransa mwana utozingara mwana jao utomjua tojo mbaba tojo mzahe yokuja jo heya mvushe yokuja jo shidodo aketsujeleza kabale mwana wala mimi gojo mimru wa roho njema ne una mwana mitso nzani mnike mna bombo wansombala ni mtongari ni bala yani be bala obana nsombala ndano ne sebala we ani mnachojo fungwa okay mwana rakaja tumizima yabo lewe mahakama suala manda yinu lewe zibiri kajuza zibiri hasal ajomba zibiri shamaudu suala yinu ini mdujo daodo mwana chomjua ani hotombalaja umhono jambe mujelezo kaya bala nsombala onda bala batikangano ne seduka yo abunga mhalili yao na hii akabo maudu chukwenda hibe mnamwana maudu nziani yabungu jo chantu twani hao kaya ne bale mwana bwana mzo njoma hurani hulati parisiwa mitwamba banuskangando na none sebanu fulani amjechililiwa yani ça veut dire owandu waonao kaya mruzi ngarama na mratomjua yonziro ça veut dire leho sekurizo wana parce que maudu ngabojo parsona mwana habo ya zamba lende bahanu yabo shauzo jomba ndi bala mitskandani baleni mule bombo bala akanzano ne so dahoni banu ala fambe hujua ni bala ndabana sebo aboko kweli atukanda hone seba shabo le tujuko parisi wa maudu ya jambe mujelezo ujobale mwana mtema hurani bala mtimizi salamu na mtukufu momo ani odo banu mimi nanzo njeleza nswaba weka zafanya rongo shawu yo hadisi yo ya hadisi yo dangerangu center di umruchonda mahala hawanu gemra jarda bale mwana kajatimu ma ile chojo funga mrupia ili wanrasa kurizo wasaya zikemsomo maudu eju kwanza ndende arenge mwana hawojo dhumania dhulumu mwana shakujolo ka Yesu ala otokani parse mwana nchomjwani mzingareja au nimbaleni mule pombo au nimbaleni mtegari niyoka tujoni funga abo sabedir abo hifadho wana eni mrujo eni mruka bujodo to aliyamju kofanyaje hoiba mwana eni mrujo ko jini kama shotosha he mwana ula adaba wetu wapeu sebo yekaduwa wanu timwiti sebo ye mwiti parce que abo mwiti wewe kujo mwisho shotosha hekaya bala juzi zijiri ngabo mnamana rawa parsa waili wapaswa garini sha alhamdulillah ya jolezo kaya mimi nsikwaza wadwane sebala alafu wanibala alafu chililiwa parce que bon sebo bahola ngujo jensu tsone hekaya abo maudu ikamaudu aja hapa risi wakaja yafanya ngo ambango yafungwa arujamba babo mrungu dhulumiwa yeye kujamba babo mnidhulumu kwa ngabo juzi ya persona mwana banu garini hamba kana bala tsikwanza mone semala mumchila hezahe
leo sabari mwaja mwana parsani mwana woi na mwana tumrenda na ngomde mwana funge yabo savediri ke kola di maferi ho wana wanu idoka bezwiri nducho juwa mwana uko chojo mbaba ho chojo mzaha aparswana mwana yomrufungwa yoke kiri abati namna bengo tiji wanwara baka we shahi wa dini wewe imamu wewe jau chatujuru holiwe milwe wa parisi hawa parhani hananiyo parswar mama na kayo kumji ulatsindo hanyu ujideplace wao yomra tujo langu parce que ti sawa ukana mimi leo tiju hata ndo hakemsi yamana na johana ndo hakemsi ndo namon parce que hapa rojo habaya jani won bakuti ju hata ndetsi mono mfano yeti sawa tedebala tiri hodi ti mono bayo hajahula ri hodi hani wonu yeti sawa yoke tufani hana hata haka omwe weika jajideklara mine kangari manao chawe manzani wangu surongo zana tunu nafasi ti mono horu nafasi ajani wonu shabanu leo nluha mazerezo njuwao kaya ngabo wandu waloban ndija swabatu mani mfano uyo shilana na wandu walo hono ndo azali oro ngazende nao jokiri mnaudu ni mlalike shuli aja wala like shuli nende ngabo kotsi dena mna hiyo ijumkili shaka ya heli ro nao mazerezo njajo kubali aje banu liyo au mundu za hangu njajo kubali bahaya no hawajo shangaya jasimona birajo hatu ngujo unajarende haja filme udirekte uyo chojona mfungi ngema kama namregeza dara maferi zinu ba nima monokaya rilejeza rihansukana wakomori izo wanzao sujo udunga aloro kengena de monyinyi mduangalia baban kena sokirile woni mrudasi yakebanu alafu yarengwa fungo ndo balibere alafu yani yihwele wa haraka na heni mrufanyo tobia yinu etobia yinu kaini sara una mwana mkomori afungwa libere ingarle lawen sinai na singara mboka karasina mahakama ingarle lawen sinai parce que namna yenu heni mrucho jodwa ba libere harmwe waha yona keswir heni mrucho jangaleke woi wahangu woi hafungwa ni jona be libere yabo karno kana nsi wadokana baraka yondo bana kanzani viresu jenu kanja shedane birano nonro shamu mfikirukana tsibiri kias njajana take mru shatkanza jeno ne se danger hezer ngozinu okaya nduyane le wendo nonro ça veut dire haini sarlo hamo yembana yinu rirongo wao riremana mahyo banu ndwati lauze ya ukanji de place ne mjini mwa waru tiba hine dahoni mwa mru bekamru hende haulaya wafupuhu ko johamba nende mjini hula wala kwa chunjua nsuwa jua ndrege mru ya chutima akili ni mtegarini anone seda honi yo ani eni manadamu ya jone ya jishanu kama dizo ekisharia umra tofa puhu umra tojiwa yo hata mara ya kwa jo hawa damba wahadhulumiwa yo imra ya the place ndo down mwandu nafikiri ba zijira namna hii mraba la hende sandra habirata dugwenzi hata jo hatu bakamru mo hatu bala onare memru gongo hafu amjeje mberu wa mrafu wahajoda honi hatu kartare zijue yendo ambo mfikira kakenye jari uwe shemru chomju wajo hatu atoa telefoni ngamlwero uwe ritaderimuwa abumdo lafu afupu wengine kama zerezo zinusha rudojua ze namna yohenda rudojua ze danger zilo ban shamda tsulo atsuka yabanu leo public lo ban iwani yando dobia wadaba ko zinu boxes za hanywanyi shaka mjaona mru warezo bania wana kodena mtu baba hapa mumono dahu zinu boxes za hanywanyi kiyo mrare kiyo menase ya bezwa jikahamba sebonsi ba shanga mono ke kauma ndo unaendelea karjore kama itu soni wakabanga bondo wadasa kwa nocho kubale namna hiyo banga bono gozaza ali za serikali wanajo kansado ambabe sebala mru ngena waruhula katsina ruhula zambali sheka mreda tashili anja milu ya wandu anja mjini mwa wandu zo zila wazali wakati huo wakabanga wanada muenchi kwa rambuwe mahakama ile ndao aminuka wencha bahate kwa wazinga ruzu wa mwana hauwa uliliwa mrede mahakama nsuamini kabandu kwa bahinu wajuji hukumlia wenge mrukaba ko hao mria kama zengi dozi nuradamba yewawa wa mraba ko hao shamra sijatuzukana ndugu ko bania bezo anzao yardaji permit anje mjini mwa wanduke hapo ngabo abani hapo arjali ashanga mjoka kakarjaelewa ilifanyo kazidi ya shehe
maudu ngarujo parsa pinda arumeza ferizin za hize video zinu ngamjo basi mwambiani wanao ngamo rolo banu kata nguza siasa hizo wasale mewe zitwa ya baba handugudu ya konto kade zizo mjomba hae hawade zizo mwanamsho hae yafanya rankwini na timwambiani ndo yoke mruwa wapeo na mrubanu wakana ujibu mrubanu mruju kwanza rende mruna ya mazera zozenu wakana ujaba nafanya video au keka jaba nafanya video abwa kwanza au kama uduze hija ngujojo mbukana eka hatude aba humdea eza barua kubira dingoni sheni mruwa kweli maluni yanzo rende mwanya na ibanu ojomdea seduku hata trasi kana uparu jibu kana ufanya komanteri kana ufanya video shaho huwa yofasili yongarijula nao dobudu golala na security katsa liba komori ndo uko jihada dobulo na mvu kae kasiuha zemvuza hizo chokana zemvuzila ta asubuhi ndo kwa mkujo kaunambe mambo hata shabo idala labuko doroju abo ba wende bala kukazale shisho shangwa roma rongo uwelesa sumbi sewenza ngona haja na ruarezo na rotu wa komante ona rotu jo komante yongana no ngwe yonzo bitsize mru yadu yo tanga iyo hanga umrudungana na wandu wadungane sitafukare wandu atemaske wajibae wavunze valala mruanjie wareme mrigongo wa mru abo watani yango da hubya mrujo amba chatufu watani kawatu watani hapo kawatu watani hapo yabumru afumje wiri aka unyisha komori odu ambele kaulilo kaya kairumrufa husuda rano mrufa oye akamria fa oye lopala maji abana rudoju wakaze bwana zenu bangabo watwania ngabo famruka ya fepala maji wengine dofanya tasu heli rijao mazango zenu mrado fanya tasu heli mriendao chacho bakivanu mrado bakamji permete na bezo nanzao amji permete ne mjini mawanu awamjojo urenga garne de mala fulani na laele shakamjo kaya leonga bajoku bali mujada wakati mrede shape mria vire batikata batabu shaka wakati ko mujada mahala kukana urejei na abo hiyo kachunji yarukoza husu siasa ndatijajarubo kana ainu siasa abanu wede ulwaba chao mranja mamilioni wa anja dahoni mawanu hateze yabola dima udahuni ulaba kwa nokir wajumtimizi yodo bana kadani vira msuje hiyo ukanda arfanya taso ndurongo banu narbakar mo box ya mare eni mrambe ya babuhe eni mria rongowe babanu emana wandu we shape banu ze video zinu wandu ambao ruko hule na hule nguhungu deyo ulapiza ujahula sha dobu uko shida wana na telefoni ngamono katsau dobu uko shida rumo no zingaro telefoni yawo de lambao box ya mare na rwane box ya mare atasha kana do shalabanga samatsumu akatsumu enumrule wa haku omwe box ya mare inu kagari fanyo katiba tsumu besemu judomba ka mrie hamba hata le komioni hanga mujora nga kokaya na oranga manjano chenu box ya mare na tsumu mujora mana vese aumru yare mani ni ila mrambe ni menasi alafu eza dunga abumra ralaiza kama mrujo babu hata zederizi hazirubuha ono ala ndio la kazani biro kaya siwanruana umbana yunu arjo kabanu kabatia rubila mruvu banu kabatia reka kupu ya kawe Bruce Lee kabatia kawe Ivan Damu shabani nuko de amare mru haba hata hadea gabo telefoni shakabatia bala diploma ka kweli wemru warezo aparsana mwanyanya warema na mahode hata ashinde mwanyanya jaba ngujikazo njaporozi ona sha afikuru kabesena ritomfa huo usikuzije onro hunse mihono babesenge jukiriba kemba ndini chamfero kana leo de namna ende mahiyo yano onro tsobia la miziba no hata bure atomwiso mugujo da afanya bonuma ya telefoni ya irembe kode banu parce manuneri siba wakati watsumu mugujo haneri bana tafikire mrunge banu ya nambwe telefoni afuswa saya karja sule daraja hiyo sisi ndo kana jerni kana zadar kana fanya tasio zijira namna hiyo chambra fanya tasio mratse de mala honroji banga kwa jokubali wa jokubali wono kale kurwaji la rezo sosio gilo banu wakawa ndo wenjibanu eni mrugo fanya commentary ya usindihe yazime pa telefoni ala la bai ala zingaro hiyo de daba hilo au aparso holo haya de daba hilo basi abo hondo yabo otu watwania ndo mru somese maraia mru yake sur kazi ngarabanu tsabanu walorongo konga jofa yiwandu mrazi wanie chatsiro goza mishindano na indini maudu mrajende ya tunwa mro
au mru ulwana ngwa mona ko moreli lio kabatsuri yo abaho to aroho yo kabati mru kwanza we mru won akati zamba manukaya mru waroho njema na mru wode jomba bana do shindana wambe nambe shemru tsohanza anzo utoe ya uzibe hatu ya ardhinu ukuna umana njama rezo sosi ukanorongo wori warema obana karja paranga la video za hawa ukarja parwa tunda paske ngar santo kaza rozatu ngaziko zao wori juo kango banu aongo hunu karuko zao yonde kweli yaonsina humshangiria unaelewa yabo yujuka urema mduza kweli banu ukanoja banafanya video ungujo daza ya zigardo fubani ikaunre tartibu yo kazi memru hatu regerke mraba kino watoni wa hewado ndanuo kango jofa imru kaja fa imru mwimu mlazimu mro omwenji atuka enye zonu zana kanza nambe no nesoke mahakama ya hatu ikale ngambuli yao kani mru atofanya zo anzao haujao misahilisho yinu kamjokana maudu ine mjorenge vama na yinu wakabanza ngo zinu zikaza azali sazinu abanga zendo namna nyindwa jina zokabaha zinje wajomba zinje jau zinje namdo kani mrajusa shononde ewange nyinde monao kanga kamtsuli mite kamtsuonesa shanga monoka ya ene nujo jipermete ya yede mjini mawaru awede atushe mana waru ujo ya jeleze jau nyinde monao chamjokaya edhamana yo hani ti kadhani yone sebabanu kaya banule osi afikiro kopande wo isa salam kadhani yone sekaya atukufu gasarumwe yinu panu ya ibada yinu Mwenyezi Mungu katsure ngabari haubasurwa njema hauwewe na nasaba fulani hauwewe chau shabanu Mwenyezi Mungu woi hambe wakairi bowaye juu dimdumra Mungu akati zone sabanu kaya hadomambia ya Abbas ani hakumwambia Abbas amal fanya amali njema fa inni la ughni anka min Allah shay'a akam mimi sina shida nusaidie na barongo wode famia hahe Abbas wode famia Mwenyezi Mungu andi famia mtume akaumwambia kana mimi sina shida nuhurende na barongo nuhufa na barongo kakuja fanya amali njema yabo kama nada Mungu ono kaya mrungu jibu bujikazo ya kanga mihunu bami jao mjojo renda mrunai bami sizala nasaba fulana mjojo ufanya mru jao au mimi jao pasikwende zijiri yo kabanada mwatu hisi yo kabana mbano ngo Mwenyezi Mungu ajuporoka demru mro sizalani mru fulani kana jao kana mali kawewe nasaba fulani hatomambi ya ukaya mimi tino shida nurende na barongo hata ikaza mali zangu zobi noga sivan alhamdulillah ngabo aruko wao nanziani chao ngo tsono kaya yacho jwanza hunwe jamaji izongaro nao hatarumera madhani yinu ngabo mrujo birana na mru wengo juoke mru eka ubenze basi bo mona wachao atujwanza hunwe jamaji izongaro nao waru afunga tsumu kamyezi Mungu yacha warengeze tsumu zao yake na bansi zamba ukaya banoro mweze umazabira wanrodo kauswazinya mashabano mtume datsa Mwenyezi Mungu kaya Mwenyezi Mungu zia oka amuumio zumbe za hangu ani amuumio umma wa hangu utidoka uswazinyama ede hamtsa hata Mwenyezi Mungu chabano ze umma za biraizo hizo tabiyami wakanizone zo roho mbovu wakanizo baso wanru wao wadoka uswazinyama mbuzi mbe mba yede hata ngambishokana ze asuli za hema gorili zila walala na damu harumeze umma zavira wakausiwa zila asuli za kibinadamu la fule ngaranzor kebanu kama balangari tezao kanga mjojo funga tsumu ni kena shiango cha mwanama mjojo kana funga mfanyo ibada na vale roho ya hangu mtwanza nuwane wandu fulani jojibo wandu wala jao ani jirenga na ruhombi nongara fikiri kari ze badanga jokubaliwa bahari chao ngono mtume rangu yakamba Abbas yakumwambia kana amal fanya amali njema ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakumwambia kana fanya amali njema bami sina shida nufanya rongo kojo Habasi wandu rabe kwa hunu hinu mratungojika za kamitsiza lwani mru fulani mikabila fulani wakati ka ujokirka izo kazi ufanya marongo ka kutiwa kairo soni mwa Mwenyezi Mungu labara bagare fungoze tumu furibulane matso kanga bwa rukongo waono jao rifungu tumu waono jao
keri watsore ngamberu wadola mahomba maele atatsumengo miraru akabo wauno jao ngotso isukaya watsujanza waunoge Mwenyezi Mungu hansi wanu wauna mongo yapo ngabobala ibada gedao zidi ya shangari joka ngaburohombi na mihanda na timisi animambio nika watukufu ezurundao hasunsi pia mwena wende mnarili mwono hata manadamu weye data doji komea vanu watsungorangamiza ngarichungwangamiza na hezefami zinde zefami hakaleonga ntsugozalwa mina webu ali mansuri rizalwa ujahuzaya tizaya sharijana ni sorema na husuda rijushila na kazana bahanu baguti juhatse dena tsahimru ya nifagalaza ngozila tisomodu atibeha eleda hulangamia bande zefami ndratsensuka na banumru mhule wonde juko jajangamize mru na bana magari fungo tsumu za Ramadhani rifungo tsumu lewe ngabi munachojala kama karatsuka na nzaba sheikade zero hozi rohorao ne numaluni ne mru ya kiasi za wafanya taratiba tatimize mwanyanya zidi asha chamjokaya yotsinda ila ibada haini mru ko hashirishia mwanyanya mbarongo mwanadamu uwe ibada hiyo kaende yabo katsula mbahero besata nyume ni barba kami miji majeni wao na kaonda baba kwa jakole wana bang wakaure mana ende daraja ta watoe majamvi yabagara tukojore rifanye ibada jana rohombi jeri fanye ibada na rohombi na risulur ke na roho nje magari fanye ibada yo miji nyume ni barba kaifanya no wangu jidayo kaya wangu inshone mna yo rohombi mwana mukatsuji hisiwae ibanga mfanye rohombi hatandi gamiyango mroyi hatandi na mamjuko hufa nene nazihwa yikibade nuke tsurengwa itskero ola mhope walima ule umuzo tsumu rano ko jatsu kanga harmo tsumu Ramadhani uone mrwa angelezawo kulimba hiru umruko hata shifu bezanga shifu wao utonzo nemwe ya nyuho rohombi na upeu yabo kufungo tsumurede wenge mimi skandani biro pade uo no sukaya ekale ungarfanyo ibada yinu manana mwanzo roho idoro hora haimanyanya na upeu na rohombi munukasira riemro akensa funge tsumu mimi akanga muamini dalili ya ukaya mtume adu ambia maswaba kainga mjao mana ya muflis fa maswaba muflis wede mruko katina dirham muflis wede mrikao maudu ujofanya ibada ya swali ya funge ya fanyeza ngozo tsipia ya Johnson mami ya joro kabala nge hata Henry hakalia hakauyenge mwanyanya hakamjua mrema masahiri hakaujua ye roho yake kejaka njema ya ibadela pia humkusudio muyo hemanyanya ikerengwa yikoma ya nyaola alafu mrajondunge hatara de hamuflis pagamo mrukaya wandu wenji rifanya we ibada yinu kairi renso sulama nari anzane na ungo unokai we roho nge tsugoro hora ani ekamto parsana hizana tujuzimo mwenji abo yo ibada dai wenge watukufa komod yaka muhimu haku skadani bire haruma Yesu ije yahe imana tilaki na desire ukanazirnika msomo rijokanga sibanu karibabu hao endensi hatu shanaransi daraja zokari jeri junde harumeza ngozinu tulane roho au rinjar majali ndokana baraka mahakama tena zikemsomo ndogoza husumana ndwele ukayanga monauka juzi banu ngabose mwana msalimani hambu Mwenyezi Mungu jumbenua katsone ha rugo ihwandu wanja balibala ndogo zamana nsiro nyangu ini mrujamba ndatu shemwane ka ukatumjua bengwa tsindaye shana bakemba mezuru kemru yacho ngamezimili miraru atarijudu jisanket omwe ini mrujo kabalaniho changujo kamhara ukana kwenda bala kwenda na kome mwana wala ejokirini kyarmo mziro hatanjuko jana hukumlwa watufa komwe katsiro ngwana mtso sama njaja banu ko semana madezire au utelaki au ngamjujo oneni na bira shamit fanya taratibu au jariji hifadhi harmo mwendo hatulonu wabanu na ila namna lamazerezo narfungwa khairi narjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.